Pemirsa, pemargin pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Darurat Jawa Bali mawusana ring penutupan genah wisata sanewentan ring Kabupaten Gianyar. Penutupan objek wisata inucap wantah mata tujuan nambahin krame mapupul ring tengahin saya nincapnya kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Daerah di Sparda Kabupaten Gianyar, Anak Agung, Gede Putrawan, Mastikayang, Kantun Wenten wisatawan domestik miwah wisatawan mancanegara sani nginep tur rauh ke Gianyar pamekas wewidangan Ubud ritat kale PPKM darurat. Punika mawinan Wisdom miwah Wisman sani jenek ring genah pariwisata Gianyar kepatutang nganutin becik PPKM darurat. Makesami wisatawan sani liburan ke Gianyar patut anut ring pemargin PPKM darurat. Wisatawan taler mangdeng laksana yang pewarah sekadis sani mungguh ring surat edaran Gubernur Bali miwah surat edaran Bupati Gianyar ngenenin indik penutupan ajebos kuentenan genah wisata. Ketlatarang malih tim Satgas COVID-19 Kabupaten Gianyar kesarengin TNI, Polri, Satpol PP miwah pecalang ring suang-suang desa adat sampun masang spanduk penutupan sementara objek miwah daya tarik wisata. Objek wisata katutup inucap luwire Pura Tirta Empul ring Kecamatan Tampak Siring, Bali Zoo ring Kecamatan Sukawati, Taman Safari Bali Safari ring Kecamatan Belah Batu, Alun-alun Gianyar ring Kecamatan Gianyar, Stadion Iwayan Dipte ring Kecamatan Belah Batu miwah Bali Bird Park ring Kecamatan Sukawati. Asapunika taler ring genah wisata pantai saneka tutup lewire Pantai Siut, Pantai Lebih ring Kecamatan Gianyar, Pantai Masceti miwah Pantai Saber ring Kecamatan Belah Batu, Pantai Sukaluwih, Pantai Purnama, Pantai Lembeng, Pantai Kubur, Pantai Gumicik miwah Pantai Manyar ring Kecamatan Sukawati. PPKM darurat sani kemargiang ring wewidangan pariwisata Gianyar anut ring instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 war sekali tali selikur, surat edaran Gubernur Bali nomor sia war sekali tali selikur, miwah surat edaran Bupati Gianyar indik PPKM darurat COVID-19 dalam tatanan kehidupan era baru di Kabupaten Gianyar. Wartawan Bisnis Bali Nguningayang.